Terlalu saya nyeting thumbnail lagi. Astagfirullahaladzim. Warm-up is over. Stand by for deployment to the war zone. Ada aja kelakuannya loh. Error. Tahu-tahu error. Battle Royale. Sabar ya kawan. Got gas closing in fast. Mana? Turun mana kita? Jangan di main buildingnya lah. Di tempat lainnya aja. Eliminate all targets in the AO. Ada di situ satu di main building. Bahaya sih sebenarnya gua. Cok ambil, astaga. Nge-lag cok. Ini nggak tahu. Ini nge-lag. Sumpah. Nge-lag. Sumpah demi Allah. Nge-lag cok. Kenapa tahu nih? Ini jalan sendiri nih. Orang pada ini sumpah ini kenapa sih ini game nih? Sumpah ini game kenapa dah? Tadi nge-crash. Error. Tuh. Hah? Connection timeout. Hah? Loh. Aduh. Coba lagi deh. Coba lagi ya. Kagak tahu nih. Ya Allah. Kenapa? Tadi saya end stream gara-gara nge-crash gamenya. Kedap-kedip gitu. Yang tadi siang tuh. Moga-moga kagak nge-crash atau apa-apa lagi dah. Wah, lancar aja. Thumbnail udah, game udah. Bang main FIFA kapan? Bener mau main FIFA? Moga-moga kagak ada apa-apaan ya Allah. Sip. FIFA bang. FIFA. Ntar lu deh. Mungkin nggak tahu Pak, kalau misalkan ya ada gue buatin. Soalnya apa namanya? Gue akhir-akhir ini kan bola terus ya kontennya ya. Makanya gue masukin Warzone ini, gue main Warzone gara-gara konten gue bola semua. Gitu. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Tuh. Hah? Ager-ager, Cok. Lu lihat dah. Iniannya, buildingnya. Nggak ngerender. Enough training. Now we face the enemy for real. Ada beberapa part bangunannya nggak kerender.
Wah, kalau misalkan aneh-aneh lagi udah dah. Malas banget nih gue main nih. Kalau misalkan aneh-aneh lagi udah lah ya, jangan aneh-aneh lagi lah ya. Loh, tuh, kenapa sih ini? Saya terlalu cupu apa untuk main game ini? Hah? Astaga. Time out lagi. Bang, coba main Naruto Shippuden. Gue gak punya Naruto Shippuden, bro. Hah? Kenapa dah? Emang servernya atau gimana di? Atau gimana sih? Gak ngerti dah gue dah. Kalau punya jabang Naruto katanya ada beberapa orang yang main sih. Lumayan rame juga katanya Naruto. Kalau misalkan lu main ke rental pasti ada Naruto tuh. Pasti ada. Kemungkinan besar ada Naruto. Kalau misalkan lu main ke rental Naruto, Tekken, Mortal Kombat tuh pasti ada tuh. Ping gue 32 kok, aman. Searching for a match. Nah, itu udah dapet tuh matchnya. 73 player lagi, 16 player lagi, 11 lagi. Apa sih anjir lah. Sumpah sweepingnya gue nggak bisa. Kalau misalkan ada keyboard sama mouse bisa main di pakai keyboard sama mouse loh.
Nggak langsung mati ya, kena sniper ya. Wah, nge-lag, cok. Oh, shit. Training is over. Time to see what you have learned. Ini enak loh, rifle. Main asik dah kelar. Pas udah lega, nggak ada kata lega, Mas. Rip, nggak ada kata lega, nggak ada kata lega anak X5. Siapa itu anjir? Mana kita? Mana cep? Ya udah, gue turun aja tuh, ngikutin si Angel Zoom. Mana Angel Zoom? Nggak bakal nyampe ke sana. Oh no, itu ada. Gua arah sini ya. Targets are up. Get to work. Nah, dapat duit. Anjir, tiba-tiba terang, cep. Good. Nggak dapat senjata pula. Aku nggak dapat senjata, tolong. Dapat ammo doang, cok. Biasanya ada senjata. Nice. Lah, enggak nih. Hostile UAV in the area. Hati-hati ya ini. Your squad mate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Friendly airstrike on the way. Di airstrike. Ayo lari dong. Udah punya self revive lu dia. Mas. Oh. Your squad mate was broken. Entah dari mana itu, cok. Udah gede mainnya Free Fire. Jalannya kocak banget. Ini nge-lag, Pak. Rada nge-lag ini emang. Dah. Kok tapping ya senjatanya, cok? Kagak beredel. Itu tapping lo tadi lo. Kenapa nggak beredel ya? Jalannya kocak banget. Fight for your chance to redeploy. Kita lihat match yang ada di bawah. Begitu. Belakang Anda, hei. Aduh, Baroma. Kagak ada 5 menit. Ini siapa dah? Tuh dia. Kok bisa? Tuh, bisa loncat kura-kura gitu dah. Gue nggak bisa dah. Main FIFA aja udah lah. Bakal apaan itu smoke di situ? Yo, astagfirullahaladzim, ada granat.
tahu. Weh, cok. Let's go, masuk lagi kita. FIFA Mobile by one sama gua. Ini antara Sepa atau enggak sih? Siapa? Tapi kayaknya Sepa sih kelakuannya. Tuh gila masih ager-ager, cok. Belum kerender nih, kayak gini-gini tuh. Kagak kerender gila. Kan tiba-tiba ngedorong itu. Dapat lumayan. Di atas ada sesuatu nggak? Cuma ada ammo doang, cok. Nggak ada senjata gila. Buset, serius ini nggak ada senjata. Asik, bisa berenang. Airnya juga enak banget lagi dilihatnya. Ih, coba main PS5 gua. Ngakak banget ya. Apaan ngakak banget? Buset, udah di looting semua ini. Kagak ada apa-apaan lagi. Duit gue berapa sih? 950. Ambil ya semua, ambil. Apa nih? Decoy grenade, enggak ada. Gila itu yang ragging putui TV itu ngelut banyak banget, cok. Gua nggak ada senjata ini, buset. Dapat 1.200. Mantep juga. Buset, duit gue banyak tapi. Kita perang pakai duit. Ada crate, lumayan. Gue cabut dulu yuk. Aman santai. UAV, yes, let's go. Dapat UAV. Gue tahu lu nebak. Lu salah nebak gua. Oh, ya sudah. Ntar gak ketahuan, cok. Ada musuh tuh. Gua bawa mobil dah. Bawa truk nih. Anjir, LMG, cok, sekali dikasih senjata. Astaga. Angel Zoom. Knock. Aduh, mati tuh Angel Zoom. Gua beli dah dia deh. Gua beli di mana ya? Oh. Found some loot here. Sama naik aja kan. Gas is moving in. New safe zone located. Mana di tempat belinya dah? Toko mana toko? Good loot here. Di depan. Di bawah nggak sih itu? Udah, biarin dia dah yang tahu medannya deh. Set deh. Dia yang mau beli ya? Ya udah. Decoy mine set.
Wah, anjir. Apa ya? Duit gue berapa? 10.000. Gila. Gue beli senjata deh. Beli apaan ya? Got movement. Oh iya, anjir ada. Ada orang situ atas. Ada orang cek di atas. Ini apa nih? Shotgun. Gue butuh ini. Got gas moving in. The gas is starting to split. Stay sharp down Ammunition there. box. Mana? Got movement. Ammunition box. Dropping ammo here! Black site is secure. All clear. Di atas, Cok. Gua nggak bisa ngelihat. Ah, tuh dia tuh. Watch your head. Saya tidak bisa ngelihat dia. Saya juga kayak orang bodoh sih. Enemy sniper, watch your head. Masih ada di atas. Wait, sabar. Duit gue tinggal 3.600. Habis ini FIFA gak, Bang? Mungkin besok kali ya kalau misalkan mau main FIFA mah. Aduh, duh. Jatuh. Gua nggak ada sniper, bre. Dia pakai sniper tuh. Tadi yang sniper dari atas turun ke bawah. Kayaknya besok lama, Bang. Hari ini ntar saya main kalau misalkan sambil nonton Pildun kagak intens main bolanya, Pak. Dia mau ngapain? Wah, anjir, ngapain gua ke atas sono, kagak bisa. Ya udahlah ya, boleh. Turunnya juga gampang sih. Loh. Oh, jatuh, Cok. Besok main Pildun di FIFA. Gua nggak ada. Gua FIFA-nya FIFA 22. Yang ada itu Pildunnya tuh FIFA 23. Need ammo. Mas, ammo, Mas. Lah. Buset deh, agar-agar semua itu mana? Mana kelihatan? Here. Enemy visual. Oh iya, situ. Ada. Itu yang ungu, Cok, harusnya nembak. Got movement. I see him. Moving here! Got Enemy movement. marked! Kena nggak tuh? Nggak, kayaknya. Oh, anjing kena. Moving! Satu squad, Cok. Got movement. Time to finish this one off. Anjir, kena, Cok. Dia nembak. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Woi. They tagged me! Oh, buset. Turun kali ya. Gak bisa ngeliat mereka gitu loh gua. Itu tuh. Jalan tuh dia. Tadi lewat sini sih.
Asu, kayak orang bodoh cok main kayak gini. Ah, tuh dia tuh, berdua tuh. You've got a loadout drop inbound. Move it. Marking enemy. Kena itu. Moving here. Mau push nggak? Oh, dia ada terbang. Yuk, terbang yuk. Losing round. Pildun dukung siapa bang? Pildun saya dukung Belanda. Moving here. Advise you head to the safe zone now. You have a lot of ground to cover. Ikutin aja nih orang nih. Agak ngapa dah gue dah. Penting mah bisa aman. Gitu aja gue mah. Heli. Anjir. Fought hard out there. What the shit? Anjir. Main e-football bang, tadi siang main e-football. Cuma kayak terlalu monoton kalau misalkan gua main e-football. Gila, cok. Anjir, mati kayak gitu. Aduh. Tiba-tiba tadi ada helikopter. Tahu-tahu ada beredelan senjata, dari mana tahu. Duh, kapan jagonya? Baru main sehari ini gua. Topeng enak juga ya. Di football seru bang, iya seru. Cuma gue lagi bosen aja cok. Apa itu R3? Friends. Teman saya tidak ada yang ini paling nih. Mana ya? Kok operator saya jelek banget ya? Dua, satu, ya. Use this time to practice. We will be deploying soon. Waduh, dikasih shotgun.
Anjir. Taking effective fire! Ya, I knew it. Pasti dari kiri. Cuma saya ragu. Main sama anak trickster, Bang. Trickster apaan tuh? Wah, anjir, helikopter siapa ini, Cok? Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Di GTA. Saya tidak punya GTA, mohon maaf. Gua nggak punya GTA, Pak. Dan gua nggak pernah tertarik main GTA. Entah kenapa ya. Awalnya emang mau, pengen, cuma belum kesampaian, dan ternyata setelah nyoba game-game lainnya, game-game yang lain, jadi nggak tertarik main GTA. Entah kenapa, tidak tahu saya. Padahal banyak orang bilang GTA bagus. Mana kita? Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Mana kita, Cok? Mana gila? Kontrak situ ya? Gas lah, turun lah. Gitu caranya. Primary objective is to eliminate all targets. Anjir, dapat pistol beginian. Mana kontrak gila? Oh, ini. We located high-value equipment in enemy containers. Move in and secure that equipment. Hilang, ada senjata apa? Nah, itu dong. Our UAV is orbiting the area. Loh, bisa gimana tadi? Asik. Oh, jadi kalau misalkan reload, iya udah. Keren ya. Boleh tuh. 762. Pakai peluru coklat kalau di PUBG. Aduh. Nyangkut, Cok. Nice. Tactical shock. Bocah ke bounty sendiri loh, coba lo lihat. Ih, drone. M4 lah ya. One safe down. 2 to go. Lagi diambil tuh. Apaan tuh meledak? 2 down. Secure the last safe. Agak mau naik ini. Buset, daripada sombong banget. Di bawah, Cok. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your attack map. Oh, Gas is moving. Secured all content. Contract complete. multifunction box. Recon drone here. Lumayan. Bisa nambah plate. Sip.
Ada tempat buat beli-beli nggak sih? What the kirain gua musuh kan. Kalau kayak gitu, dia tiba-tiba ada step kayak gitu. Itu drone, Pak. Kagak mau itu. Be advised. Gua bawa Five of your ammunition team is box. outside the safe zone. Buset deh. Set AA plate gua ada 6, ini drop aja. Sniper nggak perlu kayaknya. Bentar, apa? Nggak ada UAV, nggak ada apa aja. Apaan tuh terbang tuh? Ini LMG, ini assault rifle. Kayak orang bodoh gak sih main kayak gini? Iyalah. Kagak usah nunduk Anda taktikal sekali. Langsung aja dor kayak gitu. Nah kan belum di loot kan, berarti belum ada orang. Simple aja. Armor satchel here. Yang tadi kirain gua apaan itu? Ping. Armor satchel here. Itu armor. Ada sniper ya? Enemy UAV active. Ini apaan nih? Deployable cover. Enemy UAV overhead. Aduh ya ada UAV lagi tuh. Itu ada armor loh. Armor box. Ini nggak ada yang mau bawa. Sudah tidak perlu bawa berarti. Marking shotgun shield. There's a self revive. Dari mana itu anjir? Look, we got another one. On the ground. You'll have to fight to earn redeployment. Waiting for opponent. Agak ada yang mati selain gue, Cok. Lah, Anda. Soldiers, 4 of you are in my arena. The last 2 standing will leave it. Kill for your freedom. Tossing smoke grenade. Throwing Semtex. This is pathetic. Kill or I'll send someone in who will. Kok ungu? Mohon maaf, kok ungu ituannya, armornya. Took a beating. Back to base with you. Set 40 menit gua ngapa-ngapain gila. Ini apa nih? Oh, yang bisa teman sama musuh itu ya?
Gimana sih? Enak ya? Kok enak sih? Deo 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 deo. Kelingking gue tapi sakit main begitu, gila. Belum biasa, belum biasa. Check your gear and weapons. We go soon. Astagfirullah. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Practice is over. The real fight begins now. Frank Fu, Uncle Daz. Wah, ini pro player nih. Maksudnya yang sudah berpengalaman. 5 seconds, stand by. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. LZ here. Buset, emang nyampe ke sana. Uncle Daz itu mana? Moving here. Your squad mate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. Hunt the enemy down. Marked an SMG. Anjir, belum apa-apa mas udah perang. Aku belum dapat senjata loh. Wah, ayo. Watching this area. Kena beberapa hit sih. Ya boleh lah ya, kena beberapa. Your squad mate has failed. They are returning to base. Got one sighted here. Moving. Anjing ngeker, cok. Moving here. Gue dikeker, cok. Moving.
Tuh, Moving tuh. here. Gua tandain. Wah, anjir di roket gila. Watching this sector. Enemy here. Enemy has been through. Affirmative. Disregard that. Moving. No one sighted here. Moving here. Positive ID on the bounty target. Tappingnya tapping. Eliminate them. Marking enemy. Be advised, Intel has Kena kan tuh beberapa. Kena 2 sih. Someone feed us to the loser. Moving. Gas is closing in. Enggak sih. Anjir. Ada damage lagi. Push pakai ini aja. Friendly Oh, ada kereta. Hati-hati. Ini nggak ada senjata yang lebih oke gitu. Masa gue dikasih? Anjir. Asis pula. Armor plate dulu, bro. Friendly precision airstrike inbound. Your squad mate was sent to the Your fight for a chance. Down. Ada orang. Gila, kenapa itu, Cok? Lari, lari. Lari dulu. Kenapa itu gila? Kok nge-frame gitu sih langsung? Moving here. Mana tuh bocah? Ya Allah. Primary objective complete. All targets eliminated. Squad mates redeploying to the AO. Mana orang ada? Car marked. Sini ya? Hostile cluster mine active. Oh. Down. Cook around. Toss it back. Moving. Anjir dilempar balik, Cok, granatnya. Berarti masih ada yang hidup tuh. Fine. Barely a benar. scratch. Jangan turun please yang di atas. Thanks for that. Moving here. Ayo, mau naik. Aish, buset deh. Di atas nih musuh ini. Naik yuk. Naik yuk. Balkon. Kok hilang? Ada di balkon kok. Lah. Di atas sini tadi. Oh ya harusnya yo lu gak ada niatan buat jadi gamer. Enggak.
Mati. Lu. Oh, udah mati. Tadi kayaknya granat gue di iniin dua. Dilempar balik deh. Gas is closing. Get to the new safe Aduh, zone. buset deh. Ya lumayan kill 3 tuh. Light machine gun. Aduh, buset deh. Langsung ada movement lagi, gila. Oh iya tuh ada parasut. Guard marked. Affirmative. Hilang. Kok serem sih anjing? Apa horor sih? Threats in the area. Copy. Wah, anjir. Naik. Kita naik. Friendly fire, asshole. Bener-bener. Mana sih? Turun apa turun itu yang di atas? Ya Allah. Ah, udah terus. Aduh, circle-nya cok. Nggak akan ada yang nge-push. Orang circle-nya bareng sini kok. Harusnya sih nggak ada yang nge-push. Turun. Move to the safe zone. Ayo mas. Ganti mobil aja deh. Enemy UAV active. Wah anjir, mobil baru. Oh shit, no, lari. Oh shit. Ketemu musuh, cok. Si Uncle ketinggalan pula. Gece cepetan. Kita melarikan diri, bodoh amat. Dadah musuh. Nah, kita repair dulu. Masya Allah. Apalah yang ditembak? Kita masuk perkotaan ini. Gue yakin 100%, 1000% ada musuh di sini. Nah, sini ya, bro. Sini ya, bang. Gue mau beli. Belanja. Mana tempat belanja? Oh ya, iya. Munition box, heartbeat, dah.
Shotgun here. Launching Claymore. Udah Claymore kita taruh. Yo, yang ekonomi bikin soal bagi dong. Tar. Ingetin dap. Mana sih tangan naiknya ya Allah. Cash here. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Oh, ini. Gosh, here. Got cash here. Duit. Leh. Anjir, circle-nya jauh banget, gila. Ini mah OTW naik mobil lagi kita. Ammo here. Self-revive kit here. Oke, self revive, mantap. Terima kasih, Mas. Claymore gua. Loadout Aman. drop headed your way. Naik mobil lagi, Mas. Mau ngambil kontrak. Nebar pildon ya, aman. Ada kereta tuh. Intel located enemy Ayo, containers Mas. holding high value equipment. Uncle Das. Bangsat, ada apaan lagi? GC apa? Oh, udah ya, udah masuk. Kita kejar kereta, yuk. Advise you move to the safe zone now. Buset, RPK. Boleh lah ya, udah. Tunggu. Kayak orang ketolol sumpah. Enemy in the area. Cancel last. Moving here. Hostile UAV in the Wih, area. gila, keren, mantep. Senjata terkeren gue ini. Mana sih gila, enemy. Aku tidak melihatnya, bodoh amat. Udah, masuk lagi. Lihat. Oh, bisa nembak dari dalam deh. Ayo pakai circle. Lo udah, ya udah. Safe opened. 2 more to go. Ada cash lumayan. Kemarin aja lo tidur ya, Bang? Enggak, itu kecapean, Asik, gila, keren banget. Claymore gue meledak yang di sono. Kena orang. Got cash here. Eyes up. Oh shit. Holy shit. Your squad mate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Crack. Throwing thermite. Anjir, Uncle Das. Gas is inbound. Marking new safe zone. You're all that is left. Get it done. Gua Squad sendiri. mate lost the fight. Now they return to base.
Atas ada orang nggak sih? Nice. Oh, shit. Anjir. No. Ya. Darth Vader gila yang kill gue pakai komputer. Wah iya pakai PC cowok mainnya. Gue pakai PS. Bisa apa? Fight for your chance to redeploy. Nah, itu ada. Abis lu, abis lu, abis lu, abis lu, abis lu. This a double paradise. Ashes and tears. To die by your side, such a heavenly way to die. Pakai shotgun. Anjir. Sumpah ini. Anjir. Lihat dari mana cowok dia. You lost the fight. Return to base. Place 12. Nggak apa-apa lah ya. You've got gas inbound. Safe zone. Aman lah ya harusnya lah ya. Ke-12. Astaga, astaga. Handphone. Mana Pak? Ini udah udah tinggal 28. Enggak tahu. Jelek. Udah bisa. Coba suaranya gimana? Check weapons
weapons and gear. We're holding for deployment. Bagus deh. Anjir, gua lagi nembak yang mana? Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Now you deploy to the war zone. War zone. Jump in 5, get ready! Battle Royale. Avoid the gas. Get to the Buset safe tuh yang zone. kuning mau kemana gila? Suspect over here! Look it up! Mau ambil kontrak ya, gas tuh. Astaga. You're clear to engage all targets. Langsung ambil aja kontraknya. Ngelek-ngelek pula. Enemy safes holding high-value equipment have been located. Secure all content. Aturan jangan diambil dulu ya. Duh, Enemy PA UAV banget. overhead. Ngelek nih. Nah kan, delay kan. Nah, Enemy movement spotted. sini enemy sini dah. Mati cepet kagak apa nih gini. Jangan dah. Nice. Hostile UAV in the area. Halo, jangan ngelek-ngelek dong. Ini nggak tahu dah. Ini ngelek apa emang nge-frame gara-gara gedungnya gede banget nih. Apaan lagi tulisan Arab-Arab, cowok. Anjir, jatuh segitu doang. Mana nih teman-teman gua? Di atas ya? Sumpah ini kenapa dah? Enemy UAV active. Nah kan berarti bukan jaringannya, cok. Emang frame aja. Ngerendernya nggak bisa banyak-banyak. Kan nih, coba lihat ke sini. Banyak sekali yang harus direnderkan. Coba lihat di aspal. Lancar kan? Itu dia cara membedakannya, kawan. Set grafik gua turunin apa gimana ini? Anjir, pesawat musuh, cok. Ada lagi tuh. Pakai helikopter kali ya.
Hostile UAV in the area. Anjir kagak. Targets are marked on your attack map. Anjir dari belakang ya Allah. You're losing ground. Brr. Looks like we got another one! On the ground! Udah 70 menit nih gue nih main nih. You'll have to fight to earn redeployment. Ya elah. Udah end stream lah habis ini. Kalau misalkan ini mati, end stream lah ya. Gue jarang menang di Gulag juga sih. Biasanya juga kalah. Loh, udah menang, digendong saya. Hampir mati gue. Ada C4, ada Steam. Bakal apaan ini Steam? Enemy UAV overhead. Your squad mate has failed. They are returning to base. Loh, kagak ada lootingan sama sekali ini. Mohon maaf. Loh, Enemy UAV active. bakal apaan ini? Allahu Akbar, dikasih gasken. Udah bawa ammo aja gue ini. Got contract here. Ayo, apa kagak ada senjata lain ini gue? Tuh, cuma tangan. Diambil juga. Oh, Enemy UAV overhead. Hostile force strike in the area. oh anjir, cluster. Wah, tidak. Look alive! Hostile UAV in the area. Enemy movement! Moving! Ada lagi. Trophy system out! Trofi buat apaan? Trofi gila. Trofi kan buat inian bom yang peledak-peledak. Recon flyover! Nggak ada senjata ini. I'm getting stitched up! Ah, ada dua. Your squad mate is sent to the Gulag. They'll fight for a chance to deploy. Udah ada instrumen terus.